Assalomu alaykum. علیکم بسلام. Shom baxayr barodar aziz. تشکر. Agar ijozat bosad man fikrama дар бораи ҳамин қазияи Иззат Амон Камтарак баён мекардам. Ман дирӯз дар ҳамин як барнома дар шабакаи YouTube дидам ки ҳамон дар тӯҳмате ки ба Иззат Амон кард як марде ки боз дар назди ҳамон арчаҳои амният ки ҳамон видеоя кардагиан тайёр кардагиан гуфт ки ман ҳамқадар пул додагӣ ҳамқадар барои чӣ ана пули ҳавай Иззат Амон гирифт фиреб кард ана майлаш барои чӣ то ҳамиқа вақта да ягон кас ҳавай видео накард ягон ҷо ба биромада нагуфт ки Иззат Амон пули мана гирифт. чаро вақте ки Иззат Амон қапидан бурдан ма ҳаминҷа амоле мегӯм ки ягон инсони дига ҳаста ки ҳамин хел ҳамин ҳолат ки Иззат Амон пули ӯро гирифта боша кидатиш кардагӣ боша марҳамат инам барномаи озод биёин ку гап занем. чон мекунен сохтакориро аз ӯ тараф бигем раҳмону худаш чорта бузболаша меброра ин ҳама сохтакорӣ аст. боз ана ҳамон арчаҳои назди амният боз ҳамон кадом камбағали бечора ба фикрам пул дода ба ҳамин против Иззат бировардагӣ. шахсан ман ба хизмати Иззат Амон нарасидааст. не ки ман ҳамқадр аз суҳбатҳои вай бародар ҳамқадр аз хизматҳое ки ба дигаро кардагиам ман 100% ҳазорон бор миннат дорам. халқи бечораи камбағала дастгирӣ мекард муҳоҷироя чӣ хел гӯям дар бораи документошон чиёшон дастгирӣ мекард. ман бовар кунед дуруст шуд дар ҳамин шабакаҳо мебинам ҳамин хел чия бовар кунед ҳамин гулу маҳкам мешад. имомалӣ илоҳи хонет сӯзад ту чӯ кашер мардоя нест мекунӣ фарзандата илоҳи худо так рӯи синет ҷон шакира ки ба фаҳме ки доғи фарзанд чияй. болои ки як некиҳотон да давлат намерасад чун фарзандои модаре ки ба хуни ҷигар калон мекунанд мехоҳанд дар пириёшон дастгир шавад шумо мебаред дар кунди зиндон мешинонед. ман ҳамқа барномаҳои шумо аки Ҳусейн медаромадам бо ханда ҷавоб медодам мегуфтам аммо ин барнома мана натонист ман наметавонам дига худам ман дар муҳоҷират ҳастам. шермардо илтимос аз пушти телефон гав назанед. ҳаваам падари фарзандош ҳаст ҳаваам шавҳари як зане ҳаст ки ман як бегона ҳаминқадар барои вай месӯзам наздикои вай чӣ хел месӯхта бошам. илоҳи хонаҳакотон сӯзад ҳукуматиҳо. хизмате ки Иззат Амон кард ягон таи шумо як ақаллан пули як халта ордам муҳоҷиро ёрдам накарда будед. не ки ин мардак кард. шумо метонистетон шумо метонисто ки бирое гӯе ки муҳоҷиро ана фалон мардак касала ё нодор ҳаст хизмат кардан дар кор чӯ посолство накард чӯ як коригари ҳукумат ҳамина накард. имомалӣ ҳоли намур худованд илоҳи дар бистари беморӣ ҳамин пӯсту устухон шав азоби додагита ба мардум кашида мур. мо тамошо кунем. ташаккури зиёд ака Ҳусейн. саломат боши апа. имомалӣ сарша хурда шуда. хуб ин овоз бояд дар рагу пайванди ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шавад. ин фарёду нолаи занҳо ин ба ҳамин шакл зани ҳоҷи Умар як замон мегирист. ба ҳамин замон як вақт зани бародар Мақсуд Иброҳимов мегирист. ба ҳамин шакл модари бародар Эҳсон Одинаев мегирист. ҳамаи мо инами тамошо мекунидем. ҳамаи мо шумо инамин баъзе касои аз атрофи бигем на ин тараф ма он тарафама
ما طرفدار حقم گفته اینمی تماشا میکردیم. همه مردی، همه جوان مردی امروز این حالت در سر خانواده عزت امان آمده است. امروز بیگانه ها برای این شخص میگریند. کنی بچه کو شما اگه از پشت مقصود ابراهیموف نخستین که به خاطری که اون آدم سیاسی بودم در برزید حکومت چیزی میگفته. و خیلی انسان به شما کمک کرده، او انسان برای شما دستگیری کرده، در سینه‌تون مشت میزنین یا تاجیک میگین ما الحمدلله مسلمانم. این برادر پیشتر زنگ زد، ما پیغام دارم، همه چندین زنگ قبول کردم. اکا گوش کن، ما به نام الله قسم ما آمادم که جان ما بتیم، ما تیارم. یگان ویدیو نوار کردی؟ نه اکا ولی نکردم. او مردم چی به مردم خیلی ملامت میکنی؟ چرا مردم تو خودت که در این راه اولین انسان نشده، قدم نمانده، او مردم چرا چی حق داری که مردم ملامت کنی؟ ما مبارزه با وجود این قدر بگیم که برآمدها و با وجود این قدر فشارها بالای خانواده هامون، با وجود این قدر تحقیرها و دشنامها و بازم ما زبانمون میخریم که ما یک نفر تحقیر نکنیم که گوش کن شما نامردین، شما بی‌غیرتین، شما ناموس ندارین. این خیلی زبان ما نمیگرده. ما امید داریم از اون جوان مردم، ما امید داریم از اون شیرای الله، ما امید داریم از اون فرزندهای اصیل وطن، ما امید آرزو داریم. ما از مردم تاجیک، از مردم ازبک و از مردم قرغیز، از مردم لقای، از مردم قلوغ، از مردم پامیر، از مردم ونج، از مردم خوجند، از مردم قرغند، دوشنبه، از مردم شهر و دهات ما امید داریم. ما این در دیوانمون کلمات ناامیدی نمی گنجد. اما یک انسان وقتی زنگش قبول میکنه، اکا السلام علیکم و علیکم السلام، اکا ما تیارم. خیلی خوب. این به تاجیکا نمیشوه، این تاجیکا همش مرغن میگه. ای برادر این گپا نگو. ما امید داریم از این مردم. ما هم از ما مردم همو شهروندای جمهوری تاجیکستان امروز اینقدر مقاومت کرده ایستادیم در مقابل این ظلم های رحمانوف، اینقدر تحقیرها را ما خودمان سپر کرده و برای مردم و برای ملت و برای وطن این کار کرده ایستادیم. و ما هم از همون کشوریم. نه که این نمود گریه ها را وقتی میشنوی راستی دیگر ایمان میجوشه. من هیچگاه کوشش نمیکنم که از چشم من اشک بریزه. من اگر تیر دشمن در سینه من بخوره نباید از چشم من اشک بریزه. زمین را سوختند ای موج رستاخیز باران شو. زمین را سوختند ای موج رستاخیز باران شو. برا از قله آفاق خورشید بهاران شو. هوای دیگر میخواهد این اوضاع بیسامان. زبون کن لشکری شب را نسیم صبحگاهان شو. غوری و تازه برپا کن و از این بنبسته ها بگذر. به هم شو قطره قطره موج دریای خروشان شو. فرو رفتن به گرداب بلا هنگامه عشق است. اگر پابند عشق هستی حریف موج و طوفان شو. طلسم دیو را بشکن سرآید ظلمت شبها. چراغ روشن و تاریخ اجداد نیاکان شو. در آن جایی که حق پامال و آزادی بود در بند. فروغ راه آزادی و حق خواهی و احسان شو. علاج درد هجران، خوب گوش کنین، علاج درد هجران با شعار و شکوه نتوان کرد. به ملاک عمل نوش و نوای این نیستان شو.
نجات مردمان در همدلی و وحدت و یاری است. بپا کن جنبش و حماسه، پیشاهنگ دوران شو. در این آشفته بازار سیاست ها مکن بیداد، زجا برخیز اگر خواهی رفیق دادخواهان شو. اصول کار همسایی ز خود بگذشتن است ای دوست، فدای ملت هر دم شهید و قهرمانان شو. جهان کهنه را بگذار با جنگ و جدلهایش، جهان نو برپا کن مشعل راه جوانان شو. جهان علم مشحون از هزاران آفرینش هاست، برا از قعر ظلمت افتخار عصر کیهان شو. زمین را سوختند اما به عمقش ریشه ها باقی است، بذر کن دانه همبستگی و هم رزم دهقان شو. که سوختن ها سرآغازی است رویش های دیگر را، بیا ای باغبان آینده سازی این گلستان شو. فهمیدین؟ حکومت رحمانوف به نابود کردن بهترین های ما، به نابود کردن جوان مردای ما در داخل و خارج کشور تا امروزه دست درازی کرد. ما همیشه دنبال کسی بودیم که یک لیدر در کره، یک لیدر در کره. هر کسی را که میشنویدی فقط یک سپیچکه در کره، یک سپیچکه در کره. 10 تا سپیچکه را ما پروپوسکات کردیم رفتیم. اکنون ما فهمیدیم که نه سپیچکه در کره، نه لیدر در کره، فقط صحبت در کره. مردم فرهنگ سیاسیش بالا بردن در کره، مردم در دلش شجاعت جا کردن در کره. ما فهمیدیم که اکنون چی در کار بوده است.